Kozani emakhaya ngiyabingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi namhlanje ake ngibuye namanye amaphupho anganakekile kodwa asuke ekhuluma isimo senhlanhla enkulu. Uma uziphupha ugijima, lokhu kusuke kubika inhlanhla eza ngesivinini, inhlanhla eza ngejubane empilweni yakho. Ukuziphupha usemall lana kuxhakaxhaka lwezitolo endaweni enjalo ama-mall lawo, lokhu kusuke kubika inhlanhla eza ngesimo sempumelelo nokuphila kahle. Ukuziphupha usendaweni yokudla u-oda ukudla, sengikhuluma ngama-restaurant lawo, lokhu kusuke kubika isimo senhlanhla eza nesimo sokuphakanyelwa, abantu bakuseve, bakuphe izinto zakho. Uma kuwukuthi-ke uziphupha, uphupha isimo samakhekhe, amakhekhe amakhulu, kakhulukazi lamakhekhe lawa ahambisana nesimo amakhekhe emshado kanje, amakhekhe ama-birthday. Lokho kusuke kubika futhi inhlanhla enkulu eza nesimo sokuphila kahle nenjabulo. Ukuziphupha ugibela ibhayisekili, nalokhu kusho inhlanhla ehamba ngesimo lana sekugijima, isimo sokuthi inhlanhla eza nempumelelo yaphambili. Siyathokoza-ke bogogo nabomkhulu. Isizathu sami sokuthi ngithande, mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi kwenzenjani ugogo ngaba kayena nomngoma njengabanye abangoma. Mina ngumngoma ophelele, ngiyalapha, ngiyahlola, ngenza konke, ngihlanganisa imithi, akukho engingakwenzi. Kodwa ngiyakholelwa emaphuphweni ukuthi amaphupho indlela yokuqala ukuthi abantu abadala bazikhulumele nomntanabo, ngoba ngaphambi kokuthi idlozi lize likhulume nomngoma lisuke seliqalile lakhuluma nawe wena mntanalo. So amaphupho abaluleke kakhulu ukuze sikwazi ukubeka indlebe phansi, silalele ukuthi abantu abadala basuke bethini, sithi noma siphuma siya kubangoma siyofuna ukulashwa sesinayo i-clue yokuthi kuhamba kanjani ey'mpilweni zethu. Okunye-ke bogogo nabomkhulu engifuna ukunidodisa kukona, ile simo lesi sokuthi amaphupho ahambe avaleke. Ukuvaleka kwamaphupho isayini lena embi kakhulu, isuka ibika isimo sokuqhelelana nabantu abadala. Isikhathi esiningi into eyenza lokhu ukuthi abantu bamanje abakholelwa ekutheni kufuneka umuntu ahlale adilize ubumnyama phezu kwakhe ukuze phela lezi idalwa lezi zasemakithi zikhona ukusibona kalula. Kubalulekile-ke bogogo ukuthi umuntu ahlale akathole iy'hlazi zokuthi-ke adilize ubumnyama, mesethola ney'hlazi ey'khanyayo azikhanyise ukuze phela laba asebegugile bazokhona ukumbona, ngoba phela beza ngesimo sokufifiyela. Siyathokoza kakhulu emakhosini, sithi akube mhlophe kudede ubumnyama kuze kukhanye njalo, kukhanye kujule ngomsamo emakhosini.